Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Regional Committee bala thum de sarkar jilla ka bapet ye ki kam khaput bat ye ka bala khli de menteri ka sarkar jilla uba Renington Lingdo Tongkhar ha ka khat ar tarik ubnai nailar arajar arpuai kala lum ye ka jingelang ka bakerpang ne ka benta ban ye phlew jingmut halor ki kam khaput haswa bakan don ka joint committee hapdeng ka jilla Assam bat ka jilla Meghalaya yakni ke jingelang la pelong hapo Trisem Hall jongko office deputy commissioner Hanongstone ha ka bala penyai de uba ti lingwa ubadai deputy commissioner jongko West Khasi Hills district harengkat ke jingidon lang jong uba Brolding Nongsi ubadai menteri ke sarkar jilla bado balong ru udkhot jongko regional committee nang tade ki MLA bat ki MDC ni ke West Khasi Hills district ki badai ru ki khot jongko ni ke committee Nalor kinong mi ikmat lawan banye shimbenta langru hakani ke jingelang de kisim kinong sungshar snong kathan kapot ki officer bat ki kinhon sang halang baper Kene komiti kede kadur jong kejiksim yak views bagi opinion jong ki members ki badan komiti ki bagentuk ya kinong mi ikmat ajba don ki MLA don ki MDC anta ki don ru napo karse konsil di lawan ikmat White MDC kumi EM ilaka ata hidondru la kediang joki legal masar jo kerse konsil bang liok bani ajimut kijing ajimut kodor hidondru la kediang jong ki hima bat na kediang kisnong ya kiba la include lang hakade committee ikatto kedengot kila ai ki ajimut ki kodor akaba ikwa bakendon ka long lasting solution bani pembitno yo put usam kebede ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam hendai ya ki ki ajimut ki bakodor perde nganam perla ban kren fedba api di ngotok kebor subhalong ki bayasya ekene yin namar ba ki ka case kitibha kalong sensitive tingila ya kren do ka close door meeting ka bay kerpat bagi nongrang ba ki baro kiblong ki bamantoy kiblong ki babha ban publicize itu hendai ngin le ko bhatam members kita sim ni kata bakum ke sim jikir kle ngin le ya ko bhatam barwanra ya kene ka solution banla be put usam hapdeng ka sarkar Assam ka sarkar Meghalaya tele se sayo ikini ki jiktip ko khamha hadin ni ka bangin sayo ban submit ki ki jikren ni ki ajimut nang ne sya ka state level bardu ngin sayo bandon ka joint committee hapdeng hakabala constitute ka committee ru ni regional committee hapdeng juga Assam bar kami Meghalaya tingin yok benikren banra ikini but kijitip kiba khamshai ka de inda hakaba na kalian juga ni join committee hapdeng juga Assam bar kami Meghalaya ngila poilang tingin menjur ya kita kijik ajumut kin sapoi sya kini ki level jong kini art state haka chief minister level bersekretari tangkata ya ba na kalian jong kini ki art committee Chief Ministers Level Committee hak bakit sayo kan keren pejpa ya kejing keren ya kejing ajumut bagi kejing rai